So yan na ang magpapakita sa figura sa ngarang sang kuratsa. Waray sing pabor-pabor, palakpakan ta. Ang aton dating nga barangay captain Samson Coison Pinalisan sa namong bisita nga barangay Kagawad sa barangay Bugtong Rosana Francisco. Maestro Toman. Ini ako din tagapasala ang kinsusurat sa nagpapasayaw mao ko natin susundon. So si Rick Panera tumananay at tisparibad.
bisita. Salamat Kagawad Rosana Francisco. O gana pagsusundan taliwat sa usa nga kuratsa. Usahan aton nga bisita tigang sa barangay San Joaquin. Wala iba kundi si Mr. Luisito Lumukso, papadisan san aton usa nga mabaysay nga tagada san aton sound system. Wala iba kundi si Mrs. Dorian Saldana, Total Estro. Alright. Okay. Masayo namon, manager sa namon. DNL Sunlight from Calbayog City. Si Madam Dorian Saldana. Alright, come on. Sige. Pokre maestro, principal, pokre. Maamon hasam
Sir Luisito Lumukso o sugad man sa aton tag-adasan sound system Ma'am Saldana. Okay, so mintras na